burijo nka Apex TV kandi umukundo wanyu ningasho muto rukira kubakunda mnonga bakukira kufollowinga nibanyeta Irene Bubu nabashemerwa mnonga rizoba nimbakunda mnonga of course nimuchimanya I love you so much abakukira kufollowinga Instagram Twitter Facebook YouTube erizoba twahebwa mugishamu kama yatwo mugisha kwamani ngo program yitwe GA eitweta emirimo yaba slave ningachi emirimo y'abantu bona bamani ababahango erizamu kama yatwereza mu gishatu atayisaho mushija w'amani kandi umushija w'ukira kureba even TV ngakira kumureba jire jwaro ebe byamane binkira kutina mnonga umushija mukuru erizoba tumwina ha uterevu kandi twamwakira mnonga nibamwita Afande Johnson abinja bakukira kumuhura no mushija rukunda rahanga umushija rukukira kundo kuburenji kurabira ombiyeshongoro ningashe shongoro bitwete bya gospel tumwino herizoba Apex TV twabakunda mnonga twashemerwa kureba kandi tukunda mnonga sebo ngo kuna nabagambire rizoba okutwine celeb ningashi omushija w'amani kandi arukukira kunda rahanga ninyebuza mnonga umuntu kushangano jwari tujwaro nkakiriya kandi okashangano kunda rahanga twakwakira mnonga Apex TV nuwogo kandi twakushemerwa nashemerwa mnongo kubashanga TV zanyu ati TV yanyu ginore kwa sero mubabiro muri moment batugiraho nimba reba nanye nashemerwa abarebe bitu TV mwebare kubayo mwebare kutukunda kandi mwebare kunkundira empanga reje Irene amina nawo kunyeta kabasa kunyahare ndire nimvuga ngo mpaka nyizire kimwe TV so abakutureba nijyano mwerebera nabasa kutugambira amazina ge atugambire banzo tugambira amazina gawe amazina ninye Afande Johnson twebaze konka irya Afande ngabagira ngo tizina ogo no murumo irya Afande no murumo ogo no murumo so mazima ati ngo kwagira ngo doctor tizina no murumo konka no ina mazina gandi hata mazina genye naga aganje ninye twebaze Johnson ndienzarwa ya Western Uganda omurintunga mo rohama yonkorga konka ninkora Kampala kandi niyo mweshongozi mukama nanye nkaribemba baza mukama Irene yazinaga hungu nyishongore mwesh family yona ketara mweshongozi kayabetara mweshongozi kanyena kayatanjirari nyo mukama kuyabe na akora anointing na gaba anointing nyotara mpiri yo bushaho kampereze yo kweshongora kandi yagara kampereza yo kubasa kuma ensi yanje n'abantu abagirumo mazima ntusimara hanga bwejo na mnonga ko kunani ngamba kijware ejo ningashoku watugambira ngo afande n'izina ryo murimo so abantu abindi bashira kwetumikiriza amazina ushanga na yeta Afande atinyoni nyafande Irene nyafandoha so no basa kushoborera abantu bagambire afande muringo ki nyenda kwebaza mukama abo kuba nyoti kuceyeta kurekana condi abamwe ninjangwa bakureba ngo nyashongora gospel abamwe no shangana babuzito mbatubuze babuza konka shama heka bembagira ngo amaheta gakujonwa kandi we kawajunurwa abo kuba nyoni nyabaza mukama ngo y'umuserekare wa UPDF kandi amazire imyaka hati niyo mwaka bwikome na mukaga ndiyenza uzo mu bwikome na mushanju ndukusavinga government ndi UPDF original SFC UPDF original konka norangu mukama no wembabazi shanga kakwata nyowira nkakura ndukumanya ngo amahe okota kubasa kucicereza ngo ntabasa kurgaye nko muntu nko mahya junwe mwe niwe norangu mukama kakwata kungiwa kakwatira hata nembabazi abo kubarahanga nore barahanga wanga kumwicereza orufutambro orije we muri muringo gona nakwerondera ho rukuburi obori gayi atisi nakurwaza nko kuguru ozo mwirwaro kiko mwirwaro shanga yababuruzi benjiri bakugira ngo twakushabira ngo warga kugeza Yesu ngo mujunu wawe tukakushabira ngo kuguru kuza kukira waikayo bakakushabira ukigirizo kajunwa okuguru kakira tukagarukanya manyonka nyine oburwire nkiryo mwana bakamba jangu nyine kansa wo mutwe bakwankani ndigeshaga mu munyindo nduku breedinga nashindo kwerumeka okwerumeka nuko rwo nyankoro rishire okwejuisa okuzwe nyindo nazaza kisizi na mara yuko kwezi kumene chweka banta amacupa gamizi banta chupa zeshagama byayanga by then kandi muto
by then batsindika murago ngo baze ku ngwakari yo ba doctor bakubasa kwiguru umutwe bakarekiri yo mutwe konka mukama yanaza kukiza cyo nawugera ngo mukama nasa kutwara hantu arikwenda kupongojunwe kuna kire nashanga twashanga ngo abashaka baye basheme bambakora aburwirobo tubari mu ihanga kutwaregereyo nikereza uburokore narashi edine ibembeta mu ngo mwemanera hati tweta ngo ni Pentecostal narashi born again church obo bakamba cheta Mungu mwema Mungu mweme yakare atari mbona kujara nkitu na n'umutima abicereza abo obo uruko mudawujara nkitu kwa nkitu zikazitari nyoni mango mu myaka eje yitu nkitu twatazujara akuba twatujya abana kandi nabwo abantu bize kujara nkitu bakuzire eje dine twatugirebera abantu abakuru aya abantu bakuru hati uko musigazo umwana ngo nujunwa konka kunajunurwe nikereza mukama na kanse babiri mbaza kushemeza ngo baza kwigura umutwe tababarasize kwigura mutwe kandi nkabasa kukira hate ndyoburire n'amahenka gataha ntakine burwire mbene cyo nikebariza mukama najyante mukame cyo nakubasa kuhereza umagara ganje niki kutari kugira ngo no kuhereza umukweshongora ngo kunagamira ngo bagira ngo bakambagira ngo amahete gakujunwa amahene gajunwa abo kuba bible washoma bible ryangu ninyerhanga wamahe echikomanyisa ngo nyowe nyechime kujunwa abo kuba bible ninyoreka ngo nwerhanga wanje hati we ayiri civilian kora ajunwe kandi nyowe oruhanga rukujyati ninyerhanga nzikatonda wamaje ninyerhanga wamahe nkaguma kuri yantajunurwe igurundeza kutakwa mubaha nanye ninkushemererwa kugira ngo kajoyininga rahanga wanje wajunwa ni jamwerebera kurunzi Afande Johnson kandi obinji bakumanya ko mweshongozi wa gospel kunka litureba ko ati iwe kurigera kuruga watanduko rugendo rwawe ro kujunwa na no kwa hukore mirimo yawe ningashi iwe chikakorobera kita kugira ni mango abantu abo bariyo mu UPDF mba muri bize mnonga so iwe chikakorobera kita kugira ngo basa kwasaganya ikintu cha music ningashi cyo kushaba then ukagaruka kakora na ezo nembabazi tinkabasa kwewana ngo ninye kureka nembabazi za mukama ngo kunagambera ira bakaba takikiriza musirikare kweshongora makonkana bwe birabo bikaba bitari muninjira kandi nabwito mukweshongora no shanga ngo nko mu rutaro narisho mucwatagine namahe muraro iba kwita muraro boost iyo kwegarira mwamani turukora turukutere bikona ntugukora turukweshongora kunagire honanye kunatangiye kweshongora habaho complain umusirikare no ishongorota no kora ki umuhamirimo no mubimanya mwena konkanija natunga advantage bakama banje bashanga ngo harwa abasirikare abaguzana umupira harwa abasirikare abarkwirkanga harwa abasirikare abafitire bikondi hate bashitamo meeting bagira ngo ugo tari kurwana na government ugo utari kujuma government ugo utari kushobya ngo nayishongora ibyo kujuma abantu abwenje westa kumuhereza opportunity akatandika kesho in fact hatinjira nyenga unyeshongora nyenko mo mahe ako twine masa karibinja hati twine mo Sergeant Bukenya ogwene mumanya twine mo Grace twine mo ba Kenneth binji bija basirikare hati bombo yes hata omanyango mukama katuyiguriraho konka bikabe tangwi ito nambwe tukaye wana ngo nitwa bokube bitu order ya jeshi moja nabagira ngo hate bergem konka tabakabasa kuziza mukame kiyagizirata ikiyamazire kwanjura abo gweni yake ne nyuma yona ko bareba tarabasize kundemesa bakanchirizo kora okushanga ninyeshongora echikomanyisa ngo ninyebaza mukama abwije bweno nindeba ngudemba bazini ngashirhanga kakuteka ho favor umuri Kampala kushanga umweshongozi arukuruga umu western kandi umunyamahe kushanga ngo Kampala nindeba yinizina ryamani nindeba no tfabagura nindeba nagamba Afande Johnson arabaza actually abantu binjine babanya arabaza so arabaza Kampala ukitire iwo chikwasaga inyota kukitera ukakiteka mutindo gwe kantumangwa abinja basakira nibo bakutera nga kandi kushanga iwo mu gospel chikwasaginye no kiterera kimwe abantu wako muri Kampala nibagamba arabaza iwo chikozirota ningira kunanyetinye ngo kunagamba nemba bazamukama abo kuba beshongoze rizo anogendo shoza album narushogoze cyeshongoro kihitinga kigarika chwa no mweshongoza bura
nkakajungu ko wabenore bakajungu kandi nko kuyarigireho akari umushija w'amani konka two kumbuga na bujati ninye korera beshongo zabagwiri hati wakire bikintu ngejo konka kandi ekingugeza kwebaza mukama nto muri byona ntwebaza mukama nguwaye to wazana shoke kakanya hansi ya mukama na kuyimusya abo kuba waye barebye shongoro byanje bizenye shongora Niki nyeshongora cyeshongora tinkwe shongora ujangu nyenda abantu bacamuke bakore kurekana nyeshongora umutima gomuntu nyeshongora nani mbasa kushoboze cyeshongora kikabara kunkora ekikubanisa ngo nundi jora akure tikiramukora kiramukorera cyokora nakora cyeshongora ngajyanta nashoboze cyeshongora ka Yesu nshuti yanjye sinza mureka nkagaruka ho nkateka ho nganza igumamo nkagaruka nkateka ho arabaza nkagaruka nkateka ho tuguhembe nkagaruka nkateka ho ninkukunda nkagaruka nkateka ho urera nkagaruka nkateka ho wansasira nyine byeshongoro bingi ebinko basajya ngo buri cyeshongoro ko kucohoza kija kiyine bakama bacu webare mnonga nintekateka mwene uko kurijiro ko kushobora indeba ngo music yawe yo rukora yona nebanze kukwataho then cheza kukwataho obona kujereza audience kugira ngo nawabo buwachereza lazima nabo bahurire ngo bine feeling niye mwe ko kuchehurira ngo nabo bachurire batyo so Afande Johnson webare mnonga konka shi mazima music eji tukozire gospel music na abantu bayeshongora abantu bakora binzi mwene woni nyendo tugambira aho tandikire kweshongora oyihire muci ningashi nice cyo kujya twonganya mukereza mukamarahanga wanje kurgana atandika kuweshongora ekinchihiro mukweshongora nasa kuje cyo watugambira ecokozireyo ningashi cyo riyo nokora n'ibintu bingi abweshonga nyoko natangire kweshongora okukira munonga okumukugumisiriza harimo kusingura amina no basa kuza atenka gospel yito kumukujimanya nenungi akuba nito tushime kuba nito bamanyi ejo cyo tinga cyabashereka konke kibasa kugambira ngo wagumisiriza naharga mu kusingura ahabwenki nti ekinyihiremu concert yanje inakozere cyaru wajara mbageta ngagikora umucaci bakambageta divine blessing cyaru wajara omukazi from nowhere ya pastor nakacwa ngata muhire na kadi yo kumweto musho konga kana yeshongwire kwa crusade akija omusho yanje yashtama kuna atangire kweshongora yayemera abantu abembagura CD yajati nije nyizire kwereza motoka yanje amina konkana ikomewe mukanisomu kuna shitama mukama yanzibere yangira ngo nimbasa kwereza motoka ekwitara muhanda nimbasa kwereza motoka egwa accident ekwe konkana shitamya mukama njangu nkwereza icyapa cyitaka what nyowe ndukuza omumahe nkagendera motoka zamahe ko kumukuziranzira bo muri mbarra ifa jafanga nzoza nyihire hanga zikuntwara Kampala narshahindu kora kuzakora training yanje yamahe konka nareba ngwegesha nyine cyapa cyita ko muri Kampala rwagati burenga burenga abo kubaka yajimpakerizo bakoshe nchagare ya interesimu yantwara na baroyabe bansharra kwitaka bari impereza ejo tinkwe baza mukama nyowe no witwa kata so Afande Johnson njamwa mwerebera n'umushija mu ruju mnonga kandi umushija ubuhanga yakwasire byamukorira njamwa byehurira lazima mwe watugarira mwamandanye n'intekateka mu byo kwereza rahanga naza kongera mukace abakutureba ningashi abakutufollowinga aha Apex TV Instagram Twitter and Facebook YouTube ninjaka tubanze tuzeho kace omukahumuro then tugaruke nabwanyuma Afande Johnson ari kutugambira ebindi ntururaho urugambo ngo ayine concert omurimbara ayongere no kutuhamiza no kutugambira nice kikugendo misho